Ki ngā take hā kinikine iaia nei kei te whakapono tētahi o ngā kai meke o te kapa taumā heke hoa whenua o Aotearoa. Ka riro iaia te mētara koura i te tau whāinga 81 kilogrāmu. I haere atu a Joe Glenn ki o tautahi ki te mātakitaki iaia e whakaungungu ana. Kei te whakapono te kai whakaungungu i te whakapono a Reece Papuni. Kei roto ai e te rārangi ingoa mō tētahi o ngā mētara meke i tēnei tau. He's got a real show getting in the medals. Reece is a typical Maori, he's a true warrior. And when the whips are cracking, he'll be there. Oh, it's huge. It's what I've been fighting and training for these big tournaments. The Commonwealth Games was, growing up and watching other boxers that I looked up to when I was younger go to Commonwealth Games and doing it myself. It's sort of can't believe it, it's a choice. Te kaumātahi te pakeke o Reece, ka whakamau ngā karapu meke e tana matua keke ki runga i ana ringaringa. Te kautau ke muri, ko tohua Reece ki roto i te tīma meke o Aotearoa. Him and Stanley got into the old boxing and he just basically stuck at it and said, come to the time where you give up all of those things, mate. Tētahi āhuatanga kei te hiki i te mana me te wairua o Reece. Hei tāna kei te kaha tautoko mai tana mahi me ona rangatira iaia. I think I'm right up there with top guys and just getting the competition for myself, to prep myself for these big guys. I'll definitely be in for a medal chance, I believe. Hei te marama o whiringa ārangi e tū mai nei, ka whakawhitia Reece me te tīma taumā heke o Aotearoa i New Delhi. Hei reira kite ai, mena ka riro mai i ene ringaringa he mētara. Joe Glenn, Te Karare.